Sifike sasesikhuphe-ke kuMalindza sithi kutabang longetulu ngilongephasi-ke emkhathini wabo-ke nenkampani yakanyatsi ngenxa yokuthi-ke le nkampani kuthiwe-ke yavala yona-ke ingelebhe beyisentshenziswa kulesive kathi kuthiwa kulena ngelebhe bebayinatha futhi-ke bokutholakala nemandi lapho khona-ke tinkomo behamba tiyawutipha khona futhi-ke lamandi la ngabe kaphinze adliwe ngito kule tinkomo kunyalo kuthiwa le ngelebhe seyiteke mandi ngenxa yokuthi le nkampani ayifuni-ke kusebenzisana nabo. Peter Dlamini-ke usichazela kabanti ngekuthi yini mbambamba lena-ke labakhala ngayo. Lona uhambe etulu kulengelebhe bathi ke bona imephu iyala ukuthi lo mgwaqo imephu ithi lo mgwaqo lengelebhe ayithinzeke emva kwaloko base bathi ke sathi thina sicela ukuthi at least lengelebhe imani ibuye ngalanga endazi bathi ke bona laba phasi bakanyatsi kunjani lokuthi at least imane ishoveleke lele ngelebhe bayigubhe iyelenhla le sathi sine lokubalulekile ukuthi kube nalamandi la savumelana kanjalo emva kwaloko bahamba toti bangabuyi nanyalo siphinde sabuyela khona phambi kokuba kuthathelwe action sibuyele khona kulela vile la besilekibo sinenduna enkulu siphinde sibuya ngemsombuluko lesive sasila bathi ke batasiphendula bangasiphenduli toti base banginika inombolo yambambo manginika inombolo yambambo mbambo ngakhuluma naye wathi mbambo kude impendulo leya ngayiletha la yena ngathi mina mathupha mina ngakhuluma naye mbambo umlomo nemlomo sikhuluma naye kusaka into konke lento umgwaqo usakavalwa wathi mbambo asibhale incwadi siyise eoffice lakhe la hulumende lekanyatsi sayibhala incwadi sayimikisa toti kuthi action lethethwe emva kwaloko nyalo nangimfonela lamhla ngiyambuta ngaloko ngiphindze ngimbuta ukuthi nyalo ngiphendule ngithini kulesifu uthi yena mbambo kude lenga impendulo lekanayo kulombuto lengimbuta wona mina akakhona ukuphendula sizathu uthi impendulo. Umbiko kulogcwele-ke mayelana nale ndzaba utawutfolakala-ke naseyishaye yavundla yona-ke insimbi yesikhombisa-ke kusihlwa lapho khona-ke tindzaba tiyabe setholakala ngalogcwele kanti lobika kwenza benti emsakato i-Moswati Channel ngingeri Carlos kuMalindza esikhuphe.